حقوسات دقيق الرئيس مساي تحقوسوا تنسنسوا سلام تخطاتلتنا إذا channel كم يتخونون صبوك تكونون أي وترو تمني تيو كم وترو لومون رحوس كنياتنا يبعلنا تنتنا بلكو أقد تستار استاتن زيناتاتن حزالكم قريبا لهم لو من اليوم حدا كابتي بسفحي نزاربلو قبل لما راحتنا علمنا تعويجي زلو سور كوينات كنبلو نغلينا أبز حلفة بريزنتنا عن هليكوبتر عبيت حلفتنا إيران زحزت هندبتاوي مغنياتو بزينة سريت أفيا كلها مع بعض نبور شو من تسبات بريزيدنتن منيستر بدات وصاين زر كبوم كم سقطلون سنة سرعات قبرناتهم أبز حلفة معلتات يفتسمكم زلا بإيران يزنقر نعوز ملكت حبريتا هنا لني بزعبا انتاي قاتيموم بمنتاي ميتو منتاي تساقم قنكساب حجاي نتصرنا له حلقة ستاف ويكا تشيف اوف ستاف نايت بريزيدنت زنبري حدا قد سمستير اوتيلو زي مستير زي حدا كن سمعكم فتنينا السوترا يقنا يكونن قدميون ناي سلوفاكيا برايم مينستر تقتيلو اتستوهب مغنيات كسع كنده يغيركم زلون حدش حبريتا دم بزعبو وتيلو እዚ ከም ዚሉ ናሃለወት ኩነታት ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬን ዘሎ ሓድሽ ማእዝን ይሕዛሎ እሞ ንጉዳይ ናይ እስራኤልን ፈለስጢን ዝምልከት ድማ ኣሎ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዙሕ ኣገደስቲ ሓበሬታ ክንሰሜን ኣብዛ ቻነል እዚኣ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ግን በዚያ ክንጅምር ኢና let's start ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ What killed Iran's President Ibrahim Raisi? The chopper crash, of course, but not everyone is convinced. Conspiracy theories abound. In fact, they emerged the second the news broke of the chopper disappearing. Was it Israel? Was it another foreign power? People on the internet and off it cannot stop. So, كارتا موت نايتي بريزنت ناي إيران وين توم عبيت حلفتن ستعوج الله جزء بزح حبريتات كوتس جميرو ويك حبريتات دي كونس حتوتات كم يجيرو ميتو سلام انتهى قاط يمزكونات زي استفل عليه حتوتات حنت كابتن هذا ابناي امريكا وتهدرا وحلافي زنبر ويك وتهدر برداتي سينيور اب تهدر زنبر زحتى تحت دما كاب كلهم قليحه استرايت انا عين صار ما انتهى تبل ثلاث هليكوبترات بحد تبقيسه ثلاث هليكوبترات سمعين لهم رينا كابتن سلستين اتزنبر عدبنان جمين سلزنبر تباهيلو قالوت كل تنفرت هليكوبترات بتمساسالي نتكونتات نتجمدي نتجله سجيرو خيدن أثناء بريزنت جن تج أبتجمه ما أزنات في أميتا وديقة تعطيلا الجري وتحطه ساكن دي كبيد نخد أمن مخانو listen now Asking, and can you really blame them? After all, the timing is such. The geopolitical situation in West Asia and outside is such. For over 72 hours, we paid no heed to these theories, knowing very well that conspiracy theories always shadow such historical events. They are like conjoined twins. Did two shooters kill John F. Kennedy? Did NASA fake the moon landing? Was Princess Diana's death not an accident? Was Indian scientist Homi J. Bhabha killed? The answer is we do not know, and we may never know. أبزي حدا نقرأ له بزح نقرأت له زي من السحتوتات زياتهم كا تي كقتل زغل حيلي كسب كنديز تراغي ناخذ فلطو تراي كونن كتفلطو عفت بقسلو جزيون نتكفل زغربه سبون أثر التزموت الناس عبز خيد مالتي زغا ويتي ديب ستيت زبلوديو ويون تي انتليجنس كوميونيتي تنايسلايا محورات اب امريكا عبز رباي زلو بزوان زي تنايسلايا محورات كامتن العلي سلاز حيلو زخون يكون منغستي ويون مراحي نعتاتهم زخون خغبره مايكلنيو ስለዚህ አቡ ባዕሎም ኣብ ስልጣን ሓንሳብ ሙዘይ ወርዱ ሰብ ስልጣን ስለ ዘለው እቲ ፖለቲከኛ ድማ ንስተወሰነ ዓመታት ፀኒሑ ስለዚ ኸይድ ንዓታቶም ክቋፀሮም ዝኽእል የለን ዝብል ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ጆን ኤፍ ኬነዲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ቀታሊ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣብ ስሳታት ምስ ተቐትለ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ዝኹሉ ናይ ካልኦት ዓለማት ቀተልቲ ንፈልጥ ኢና ክትብል ከላን ኢዳ ዘረባ ክትዛረብ ከላን ቀታሊ ናይ ፕሬዚደንታ ክትፈልጥ ኣይካለትን ስለዚ ካልኦት ኣይኮነትን أمريكاويان وشت سليا زلوا سلوا زقتلوي فزي كفلت أيكلني لما سأسالي كمو بزحلو حجي أبزيان ملس كابزت يور وزينا أبتك بارق ناتينا انتايا قاتيمو زعبازمو. But what we do have tonight are extensive details of the final moments of the chopper crash that killed the Iranian president. Do they hint at foul play or do they put to rest all speculation? A man named زيات ريوات أنا أحكم مجمريا زاسلزيا last video مستي بريزنتنا أذربيجان تراقيبهم تمايتهم كابزي مستفل عليه يوزقات مزلو تحدقا
حدقا زبحال زلو برقص حدقا دي حدقا كرينا بمسرتو هليكوبتر تسعين وزنبري سرحتنا أمريكا زي أب أمريكا سرحتيا لزي أمريكا somehow connection نبا كل وكم زغل سودرا يجنا يكون أغتلج. A man named Gholam Hossein Ismaili has given an explosive interview to an Iranian news network. Ismaili was Raisi's chief of staff. He was part of the helicopter So, زتري وزلهم نايت بريزنتنا إيران نايت زموت بريزنتنا إيران حلقة ستاف ويكا chief of staff زنبريو أبتقو عزوت تدما أبتاكال هليكوبتر زنبريو بزعبا زدما هذا فلو يزخوني explosive ويكا بزو حبريتاتاتن حتوتاتن زل عليه انترفيو أبنا إيران ميديا جيرولو كابتن زبالو دما بزعباتا موداغان أبتقزي موداغان نزقات أما كونتات دارجا كمزي بزح نجارات حبريتها يبلو كابس بقيسهم بتي investigations قبل زول درو نزح حبريتها قديم اللي دفلته جن الزينة تهزبي حدا ما تنبيه كون خليو. Let's listen now. Boy on the ill-fated day. He was in the chopper that was behind the president's helicopter. Ismaili says the weather that day was absolutely clear. There was no fog. It was only half an hour into the journey that they saw a small patch of clouds. He says, and I'm quoting, in one small compact مجمريا تباكراوند خنص أرلنا انتاي بلالو ويزر تكند عبا مخنيات تباهيلو زولو ويزر حما كم زنبري زنقر زولو الويزر صبغي نيريلو نفرق ساعات دي نستوسنا دقائق يجو تدبناتي دبنا تقمي أقاطي من نايلو تقمي نستوسنا قزي أقاطي من نايلو قدامي كمان ريوانا تقمي اتي نتا بريزنتن منيسر ذات وطعين زنبروا تازو ودقت بهالزاله نعاز مرح زنبرا بايلوت تزعبين تزنف عنيم كل زين بريزنت زمرح تزبلص بايلوت سلازي السيت سينيور بايلوت نسينو توم كالوت بايلوتات ممرح زهبام نيرو اجي نسمع انا بحق زقرم كنتات تسمعنا. So a small patch of clouds. He says, and I'm quoting, in one small compacted area, there was a small patch of clouds above a cliff, quote unquote. Adding, quoting further, it was there that the now martyred helicopter pilot, who was also the commander of the fleet, told the rest of the pilots to ascend above the clouds. ايوه زتري وزلهم الستي حلقه ستاف تشيف اوف ستاف زنبرنا ابراهيم رئيسيو سو انتي زبل زلو اب سو سنه غزي هذا كب زبل جمي ويكا كلاود ويكا دبنا نيرو مالتيو نزز رعايتي نت بريزيدنت زمرس زنبرا بايلوت دما سينيور كوماندر مالتيو نسو نتوم كالوت لعلتي دبنا وجيوم لعلتي كلاودس وجيوم خودو خمزلوم ممرحي كوماند زهابوم نسيو سو اتوم كالو دما نتناتو ممرح سميعم لك كم تناتو خغبرو يميرم لك عبتا دبنا زنبرتا بوتايوتي حدقا زقاتم زلو وي تانا فاريت بريزيدنت زسقلت كابات تطف اجي سمعوها it's really shocking as the event is. Also the commander of the fleet told the rest of the pilots to ascend above the clouds. We were third behind the president's helicopter. We rose above the clouds and advanced for approximately 30 seconds. So كم تمام رح استوعبهم تانس زنبرة هليكوبتر سالسيتي أنا ركبت بريزنت زنبرة لك كم تمام رحي ني 3 سكند دي ولا نقل سكندس ني 3 سكند سبينا ديبنا وتصل ولا لك كباب 3 سكند مسجبرت ويكفرق دقيق مسجبرت تردي وتانا فريد كم تفات نت بريزنت قالوا حلفتن زعنت هليكوبتر كرياي كعله إذا على غاصة مالت كل زي عينه قال البريزنت ناطم متزخيديو مزز نبرهم كنياتنا إسرائيل دما بزو سكاتات كم زنبرهم يزنقر. Ismaili then described what he thought were an unusual series of events. 1. While ascending, they did not feel any turbulence. Number 2. After ascending, they realized there were no other clouds. Number 3. The pilot of his chopper suddenly. So, طيب لالو. زي حلقة ستاف already نكت أمنو زشجر في التعميتات أبتن حتى ارتجزية كم زقات أمه كذكر فتين الله سخاء حادة نتي كلاود ويكانت دبنا كسجروا خلوا حفلهم كحلفوك خدوا خلوا زخوني يكون تربلنس هيقات أمه ويكا حماق نجرز له منكس خاصنا يتنفر تربلنس مالت نقنا كبلا كخلوا وي كبوتها قلق تبل كلها مالت زخون تربلنس كم زي هيقات أمه ينقرأ له زي unusual نجر كم زي هيقات أمه بقى دخلت event advancement. Number 2. After ascending, they realized there were no other clouds. Number 3. عليت دما نتا كفتا دبناتي حاف بيلوم على وصي مزبلو زخوني يخون دبنا كم زي اللي يذكر مالت زخوني دبنا كم زي نبرة يذكر. The pilot of his chopper suddenly realized the president's chopper was missing.
ሳልሰይቲ ድማ እቲ ፓይለት ናይታ ናቱ እሱ ዘለዋ ሄሊኮፕተር ዝመርሕ ዝነበረ ልክ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰከንድ ፍርቂ ደቂቕ ኢና ንዛረብ ዘለና 30 ሰከንድ እቲ ፓይሎት ናቶም ነታ ናይ ፕሬዚደንት ዝሓዘት ነፋሪት ከም ዘይረኣያ ከም ዝሰኣና ጀስት ኣብታ ውሽጢ ደበና ሓፃር ግዜ ሲ ክሪኣ ከም ዘይከኣለ ነታ ሄሊኮፕተር ኦኬ what happened after They could not see it. It had disappeared. Now let me quote from that interview again. After ascending above the clouds, we did not see the main helicopter. The ascension itself did not feel difficult or hard. Sometimes when we use the plane... So, زي نبحق زكرم كنتاتيو. Ascending, لعل قصوم نتي دبنا نمحلاف مسكدو أبو زخونة نخون we didn't see the main helicopter. كابتا the cloud نلعل كيد مسبلو نتا main helicopter ناي present كريوا خمزي كالو. Ascending itself didn't feel difficult. So التين لعل قصام خدنا زخونة تربلس ويكبيد نجار عين برا زخونة فلوي نجار سي عين بروني زبل زلو. Sometimes when we use the plane كمزي أبكال جزء كمزي ascend و descend قبل كلا نفاريت منكس قاست قبل الكاء ويفلوي نجار تريقة أبزو كنا تات كومينا برا very smooth كمزي نبريز نجرزلو okay We feel turbulence, but we did not feel anything at all inside the helicopter this time when ascending. And after we ascended, there were no other clouds. Shortly after, we were able to see beneath. زخونة يكون سمعت زخونة فلوي مكس قاست كمزي تسمعوا من كلا دما نلعل ديب مسبلوها زخونة دبنا كمزي نبري لازم كلتيو أتي مخنيات دو هابزلو سلوا كم زينة بروي زقل زلو Us, and there were no clouds anymore. Ismaili says the pilot of his chopper decided to make a U-turn and look for the president's chopper. They thought the main chopper had made an emergency landing. أتي بايلوت أبتاناتو هليكوبتر زنبرين نتكونتات بسرعة U-turn تتقوي تمليسو نتانا بريزيدنت هليكوبتر كداليا كتمتافتينو مالتيو أبي تقوينايا مثلا هندبتي أو كنت زي أبي تفيها كم زي قدامي تسترطر هارد لاندينج ويكا زخونة قاتموا وريدا خيتلو نخريها فتشين مالتيو Now listen what happened. But the pilot could not make radio contact with the commander of the president's chopper. أبتنا 3 سكند نبلن زلنا تغلال لا تنفرق كم تفت كابتا مومنت تيا راديو كونتاكت قبل كم زي كالتي تي زحل غاصاف زنبر هليكوبتر بايلوت ناتا زنبر مستيك عندي نايتا بريزنت زنبر بايلوت كونتاكت راديو كونتاكت قبل كم زي كاله Ismaili says, quoting, I asked him when was the last time contact was made. The pilot answered, 1 minute and 30 seconds ago when the pilot... So نشد ما زحل غاصاف مسحته تونتي بايلوت مالتي ما أتي خانة مودة مستي بايلوت نايت هليكوبتر تفيها زلا ركب جير كيلوسي قد ما حدا دقيقة 3 سكند نتا تزاز كبرنا خلونا لا على خنكيد نتدبنا خن حلفه كنا قررنا خلو شعير ركب جيري عوشت حدا دقيقة 3 سكند زقاتمه نايت سقم أبقى تقاطم دالت حدا قا زي هندمتي كتب لي تخلني مالسي أنا هليكوبتر وي نفاري تبريرة يفلتني أنا هوليوود في المهر غلنا كنت حدا حقاتهم كله أوياتنا قبر نوبيح كوميونيكيشن إذا كاي زيا immediate لابتا حتى دقيقة زقاتمه كنت هاتي تتفزل It told us to ascend above the clouds, quote unquote. What happened next? Ismaili and the others on his chopper decided to start making phone calls to those in the president's helicopter. They called the president's bodyguard. They called the Iranian foreign minister, Hossein Amir Abdullahian. They also called the governor of East Azerbaijan, who was... دعريو زي اسماعيل زي على غاصف زنبرا نايت بريزيدنت مالتيو تليفون كتولي جميرو نابتم كالوت او زنبر نابتم بودي جارد نايت بريزيدنت نابتم مينستر قدات وصاي او زنبرا كلاتهم تما بعض زنبر ديليجيشن تليفونات كدولي جميرو اسكنت هاقاتي من تليفون سمعجي this is very very strange نايت تليفون من تقبلوهم من قبلوا ما يكاله was also on that ill-fated chopper, but they got no response. And finally, someone picked up the phone. Who was it? Let me read. كلاتهم ولا حدا نتا تليفوناتهم تقبلاي كعلن زخونه سب تليفون كعلاي كعلن حدا سب تراي تليفون العلو من يزي سب الزخه No response. And finally, someone picked up the phone. Who was it? Let me read out from that interview. I'm quoting. It was Ayatollah Hashim, the Friday Imam of Tabriz. He told us that he was not feeling well. He did not tell us anything special. I asked him what exactly had happened. He told أرجع كابتن كلاتهم حدا من البعض خندبت أبو كله زي تسبي زنبركا كون زغل نشدما تي آية الله فرايدي إمام نايتا تبريز تبع الكتما زنبري آية الله هاشم زبال نسي تقبلوهم انتهى كيلوهم he told us that he was not صبوا كم زي سمعوا زلون he didn't tell us
anything special ዝኾነ ነገር ፍሉይ ነገር ንሱ ዝረኣዩን ዝሰምዖን ከም ዘየለ እንደገና ፅቡቅ ስምዒት ይስምዖ ከም ዘየለ ካብኡ ድማ what exact happened እንታይ ኣጋጢሙ ንዝብሎ ዘሎ ድማ መልስናቱ ስምዑ እንጂ tell us anything special. I asked him what exactly had happened. He told us that he did not know what had happened. So እንታይ ኣጋጢሙ ፍሉይ ነገር እንታይ ኣጋጢሙ ዝብሎ ወላ ሓንቲ ንሱ ዝፈልጦ ከም ዘየጋጥሞ ወይ ከዓ ወላ ሓንቲ ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ and when asked about his ኣበይ ከም ዘሎ ብዛዕባ ህላወ ናቱ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ምስ ተሓተተ ድማ እንታይ ዝብል መልሲ ይቦም ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥን ኣብ ጥቁ described what he could see ኣብ ጥቃኻ እንታይ ትርኢ ኣለኻ እንታይ ይረኣየካ ኣሎ ንዝብል ክምልስ ከለኻ ንስማ And when asked about his whereabouts, he said he did not know. He only described what he could see. Described to us what he saw. For example, how he was surrounded by trees. I asked him about the condition of... So, እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ እስከ ግለፀልና ምስ በልዎ ብኣግራብ ተኸሊሉ ከም ዘሎ ኣብ ጫካ ያ ወዲቓ ፀንሐታ ነፈሪት ብኣግራብ ተኸሊሉ ከም ዘሎ surrounded by trees ከምኡ ድማ the condition of the others እቶም ካልኦት ከመይ ኣለዉ ንዝበልዎ ሕቶ እንታይ ልመሊስሉ the others, the Ayatollah replied that he is alone and could not see anyone else. So, በይኑ ከም ዘሎ እቶም ካልኦት ድሃይ ናይ ዝኾነ ሰብ ይርኢ ከም ዘየለን በይኑ ከም ዘሎን ካልእ ዝኾነ ይኹን ዝርዮ ከም ዘይብሉ And he is alone, quote unquote. And those were the final moments leading to the crash and resulting in the deaths of the Iranian president. እዚኣታ ናይ መወዳእታ ኮሚኒኬሽን ምስታ ሄሊኮፕተር ኣብኣ ዝነበረ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ናው ዩ ቴል ሚ ነዚኣ ነገር ሰሚዕኩም ሓደጋይ ነይሩ ወይ እውን ብደበና ዘጋጠመ እዩ ኢልካ ንኽትኣምን ኣዝዩ ከቢድ እዩ again ክሳብ ሕጂ ናይ መን ሓይሊ እዩ ኣብ ተዋስዩ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ የለን እቲ ክስተት ንባዕሉ ግን ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት The Iranian foreign minister and everyone else traveling with them. می‌بینین این تصاویر توسط پهپاد parçalarını şu anda haber ekranlarında görüyoruz. Şöyle bir görünüyor musun? این خود بالگرده که سقوط کرده و الان اینجا داریم اینجا How is it? تصاویرشو می‌بینین And the interview invites more questions. How is it that two of the three choppers managed to ascend above the clouds, but the president's chopper disappeared? The president's chopper was being flown by the senior most pilot. He was the one who had spotted this tree cloud. He instructed the other So, እዚ ሓበሬታ እዚ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘለዓል ዘሎ መጀመርያ ፕሬዚደንት ዝስቀላ ሄሊኮፕተር እታ ዝተዓየትን ዝበለፀትን እያ ነምበር ዋን ንዓዓ ዝመርሕ ፓይሎት እቲ ዝነፍዐን እቲ ዝሓየልን ካብ ኩሎቶም ኣብታ ቲም ዘለዎ ዝበቅዐ ንሱ እዩ እቶም ቶፕ ዴሌጌሽን ዘለዋ ዳስ ዋይ ድማ እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣብ ሓንቲ ዝኾኑ እቲ ዝበለፀት ሄሊኮፕተርን ዝበለፀ ፓይለትን ስለ ዘለዋ እዩ እዚ ግን ጌጋ እዩ ኣብ ሓደ ክኾኑ ከምዘይብሎም ድሕሪ ሕጂፈላለዩ ከም ዘለዎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ንሱ መምርሒ ሂቡ እቶም ንሱ መምርሒ ዝሃቦም ነቲ መምርሒ ወሲዶም ነቲ ደበና ወሲዶም ክቕፅሉ ኺዶም ንሳት ሄሊኮፕተር እቲያ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሬድዮ ርክብ ክትጠፍእ ክኢላ what happened ኣብዚኣ ብዙሕ ሕቶታት ክለዓል ከም ዝኽእል እቲ ፓይለት ፋውል ፕሌይ ገይሩ ወይ እውን ፍሉይ ቴክኖሎጂ ድዩ ዓቢጥዎም ጠቕላላ ኮሚኒኬሽን ካት ገይሩ ነቲ ሄሊኮፕተር ማግኔቲክ ሓይሊ ዘለዎ ድዩ ኣይ ዶንት ኖ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝጥርጠር ዘሎ ብሓፈሻ ግን ሓንደበት ብሓደጋ ከም ዘይወደቐት ዘተንብህ ሓበሬታ ግን ወይ እውን ገምጋም ንክትወስድ ግን ዝደፋፍይ እቲ ኩነታት pilots what to do. Then how is it that the fleet's commander somehow could not navigate his own helicopter? Remember, Iran state media first reported that the president's chopper had made a quote-unquote hard landing. The obscurity left enough scope for speculation, and speculation is exactly what followed. What took the Iranian authorities to find the missing chopper? Was there something they were covering up? Was it the state of Iran's decaying aerial fleet, or was it covering up an insider job? Or was there something else they had discovered at the crash site? You see, whenever there is a tragedy in Iran, the finger automatically points at its foe in the shadow war, Israel. The timing did not leave any scope for exception. Just weeks ago, Iran and Israel had their first direct conflict. On the 1st of April, Iran's consulate in Damascus was ብሓፈሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ very strange moment ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ጠቕላላ ብሓደጋ ኣጋጢሙ ንኽትብሎ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ብሓደጋ ዘጋጠመ ክትብሎ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኢራን ነዞም ሓለፍቲ እዚኣቶም ብምሉኦም ዘይደልዮም ሓይሊ ድዩ ከምኡ ክገብር ክኢሉ ናይ ደገ ሓይልታት ድዮም ከምኡ ክገብሩ ክኢሎም
there's a many questions تسب كحتو زلو ويكا حتوتات كل عال زغل كابس كونتات زي مغنياتو the last thing ويكا تبغلي لو كتحسب زي تغل حدا مخاني بفلاي دحر زي حبريتنا إذا حلقة ستاف مسمع تكونتات حدا مخانو درجة تتيورنا حدا يزبل نقول اللي خمس خيل تميديا نايتي إيران مجمرة هارد لاندينج ويكا هندبت كم زوردت زغلت حبريتها يوتيو بحفشاغن كرو خلو تي زوج وحبريتها ساكت نمشفان زغبر ودا امبر هارد لاندينج ابي كم زوردتو ናይ ፈለጡ ነይሮ ንሰዓታት ይቆጽሉ ምድላይ ናይታ ሄሊኮፕተር ስለዚ ጸኒሖም ቲ ሃርድ ላንዲንግ ዝበልዎ ጠፊያ አላት ሄሊኮፕተር ዳሃየ ብላ ተቀይሩ ዳሃይ ድሕሪ ክንደይ ሰዓታት ድማ ተረኺባ ዝብል ተረኺቡ ማለት struck 7 officers of the Islamic Revolutionary Guard Corps were killed. Among them were 2 senior commanders. Iran responded by launching a missile and drone attack on Israel on the 13th of April. On the 19th of April, drones were shot down over the Iranian city of Isfahan. Iran did not blame Israel. That did not stop the world from reading between the lines. Israeli drones have a history of hovering into Iran and attacking military facilities. In fact, Israel's spy unit Mossad has a history of carrying out operations within So حركاتي أبزي قدايزي بملكة حتو زرقة نا إسرائيل سليا وحيليو بستفل عليه درون تكنولوجين أب إيران ناخده نزيد لهم علامات زهر محيل من بارو أبتق مدقعتي نا إلت أصرت شدشت أبريل ور4 نا درونات نا مسائلات مدقعتها بزقبرت له إيران قبر ملسنا يتين باسيا سهر ما بسوريا إسرائيل كم تزدله قبر ملسها هابتن مالت هيبان دياغن عبد قبر ملسي كونا نيرو ምናልባት እዚ ደኸውን ግብረ መልስናታ ዝብል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ኩነታት እዩ ምክንያቱ I think it's moment ነቶም ኩሎም ሓለፍቲ ኣብ ሓንቲ ቦታ ከጥቅዕ ዝኻለ እቲ ኣብቲ ሃገር ወዲቑ ዘሎ ሓዘን ወላት ሚድያ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ቅድሚ ናብታ ካልይቲ ጉዳይ ምታወይ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ኩነታት ዘላ ይረኣይዎ ሓደ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብኸመይ ይሽፍነሎ ነቲ ሞት Ali Khamenei has been performing prayers at the funeral service of President Ibrahim Raisi. Tens of thousands of people have gathered in Tehran for the funeral procession. Raisi, along with the foreign minister and other officials, died in a helicopter crash in northern Iran on Sunday. 63-year-old Raisi was widely expected to succeed Khamenei as supreme leader. Let's bring in Sarah Bazubandi here. She joins us from the Hamburg-based German Institute of Global and Area Studies. Tell us, Sarah, how closely is this funeral being followed in Iran? Is there a shared sense of grief in the country? So, እቲ ሕቶናቱ ኮለ ግና እዞም ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ኩላቶም ወላ ኣብቶም ናይ ሜይንስትሪም ሚድያ ነቲ ሞት ናይቲ ፕሬዚደንት ከምዚ ሓደ ዓብይ ዓወት ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለው ማለት እቲ ህዝቢ ኢራን ዝሓዝኖ ዘሎ እቲ ዝርዮ ፀንሐ ሞትን እዚ ህዝቢ ኣብ ሓዘን ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዩ ብልቡ ተሓዝን ዘሎ you cannot believe them እንታይ ይብሉ ነይሮም ቅድሚ እቲ ሞቱ ኣብ ሞት ናቱ ህዝቢ ኢራን ክስሕቕ ይምበር ኣብ ቀብሪ ናቱ ክሳተፍ ኣይኮነን ዝብል ሓበሬታ እዮም ዘውፅኡ ነይሮም እቲ ሞት ናይቲ ፕሬዚደንት ግን እቲ ቀብሪ ብሚልዮናት ብኣሽሓት ናብ ሚልዮናት ዝፅቃዕ ህዝቢ ከም ተሳተፎን ብብርቱዕ ሰብ ከም ዝሓዘነን እዩ ዝገልፅ ባይ ዘ ወይ እቲ ሌጋሲ ናይ ራይሲ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ሌጋሲ ናቱ ብዝያደ ትስምዑ መንእሽተይ In northern Iran. Is this funeral being followed in Iran? Is there a shared sense of grief in the country? Good morning. Well, President Raisi was the only president in Iran since. So, كم نريد لنا بحفشة نت بريزنت بحماق سئلي بحماق مسلي بحماق قرصيهم فريمز قبروا وزلوا بحفشة التلاقى سنة هذا بريزنت ويكات حدنا ويكات تاريخنا تنتهي لكن farewell. Everyone has a duty in the country in his capacity. I am here at the funeral not just for the president, but I am mourning for my country. Our beloved president deserves to be honored. I feel as if I lost a family member. President Ibrahim Raisi was popular among conservatives. They gathered in and around Tehran's Freedom Square to accompany him for the last time. እዚ ፕሬዚደንት መይቱ ዘሎ ፕሬዚደንት ራይሲ ኣብቶም ኮንሰርቫቲቭስ ወይ ከዓ እቶም ትክክለኛ ወይ ከዓ ትራዲሽናል ምስልምና ነቲ ባህላዊ ምስልምና ወይ እውን ነቲ ልክዕ ሕጊ ናይ ምስልምና ንዝኽተሉ ዓብ ኣብነት እዩ ነይሩ ንሱ ኣታቶም ከዓ ኣብ መንጎም ድማ ዓብ ተቐባልነት እዩ ነይርዎ ንኸምኡ ድማ ዝደፍእ ሓይሊ ነይሩ ካብቶም ሊበራል ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ኣብቲ እምነት ምስልምና ዘማኸለ ግን ኣብቲ ሓንቲ ክትሪእዋ ዘለኩም ፕሬዚደንት ራይሲ ሓደ ካብቶም እዚ ምዕራባዊ ዓለም ብሕማቕ ዝገልፆ ዘሎ ስለምንታይ ምዃኑ ከረዳኩም እየ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ፕሬዚደንት ራይሲ ኢራን ዓብ ዲፕሎማስያዊ ለውጢ እያ ገይራ that's why ቀብርናቱ ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ዘይፈልጡ ዲፕሎማት እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ particularly for our supreme leader because he
The coffins carrying the bodies of the president, foreign minister, and other officials who were killed in a helicopter crash on Sunday were transferred to Freedom Square. But it was not only Iran. ኣብዚ ቀብሪ ዝተሳተፉ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ሃገራት መራሒ ናይ ቱኒዝያ ናብቲ ቦታ ኣትዩ ነይሩ ኖርማሊ ዲፕሎማሲ ምስ ኢራን ምስ ቱኒዝያን ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ዘለዎ ይኮኑን ግን እዚ ኩነታት እዚ ዝኸፍቶ ዘሎ መድረክ ማለት እዩ Only Iranians who attended the funeral. Several foreign guests, including the ናይ ኣሜሪካ ዓብ መሻርክቲ ዝኾነ ኣሚር ናይ ቀጠር ናብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንጉስ ኣሚር ናብቲ ቀብሪ ናብ ኢራን ኣትዩ ነይሩ እዚ ማለት سعودية عبد delegation بمنيستر مكلخال ناتا استمرح إيتيانيرا China عبد delegation سريدا نيرا نبتو قبري روسيا عبد delegation هندي كمو تنبريكس هجرات بفلاي فلوي سخوني تساتفو أبتي سنة سرعات قبري يزير رزلو. Emir of Qatar, the foreign ministers of Egypt and Turkey, the prime ministers of Iraq and Pakistan, and many more were in Tehran to convey their condolences. For the political establishment in the country, it was important to show that Iran is not isolated from the world and it has fans. President Raisi will be buried in his hometown of Mashhad on but it was not Emir of Qatar, the foreign minister. ኣብዚ ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ራይሲ ኢብራሂም ራይሲ ኢራን ምስታ ቀንዲ መቀናቅንታ ስዑድ ዓረብ ብሽምግልና ናይ ቻይና ሽግራ ፈቲሓ ኢቨን ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ማእከላይ ምብራር ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ዘሎ ናይ ጋዛ ክፋጠጥ ኣይከኣላን ዘለዋ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ኢራንን ናይ ዓመታት ዝቐፀለ ምትፍናን ናብ ሰላማዊ መንገዲ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ራእሲ ዝነበረሉ ግዜ ያጋጢሙ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብቲ ምስ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ዝምድና ኣብ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ጉዳይ ናይ ፈለስቲን ብምልአን ሃገራት ኣብ ዝተራኸባሉ ፕሬዚደንት ራእሲ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ናብ ስዑድ ዓረብ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኸደን ምስ ኤምቢኤስ ከም ዝተራኸበን ከምኡ ድማ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ዓረብ ከም ዝተራኸቡ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት በፂሕንኦ ዘይፈልጣ ዝምድና ኣብ መንጎአን ወላ እኳ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጠን ተኣቱ እንተላ እቶም ሃገራት ዓረብ ግን ክይኑ ኸይዶም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ኣብ ምፅባብ ዓብ ተራ ዝተፃወተ መራሒ ነይሩ ስለዚ ብመንፅሩ ተራዩ ሞት ናይ መራሒ ናይ ኢራን ኣብቲ ቀደም በቲ ናይ ቀደም ስታተስ ኮ እንተንሪኦ ነይሮም ብተሓጎሱ ነይሮም ሃገራት ዓረብ ኢራን ዓብ ስጋኣት ናቶም እያ ነይራ but not anymore ኣብዚ እዋን እዚ መን ስጋኣት ናቶም ይፈልጥሎ ናታቶም እውን ዝዕጫ እዚ ከጋጥመንኩም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ ስለዚ ኩላቶም ሃገራት ብፍላይ ተን ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ልዑል ዝኾነ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝዛወር ዘሎ ኔክስት ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝኸደላ ሄሊኮፕተር ቻይናን ራሽያን ክሰርሕዋ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ናይ ኤውሮፓ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ዋላ ብሃገራትና ብጣዕሚ ስክፍታ ዝፈጠረልካ እዚ ምክንያቱ ዲስታንስ ኮንትሮል ክህልዎም ይኽእል ምስ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ድማ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ እዚ ሓደ እዩ this is only one part of the story ኣብቲ ካልኣይ ክንሰግር ኢና ኣብዚ ድማ ኣብዚ ሓለፈ መራሒ ናይ ስሎቫክያ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስሎቫክያ ሮበርት ፊኮ ሃንደበት ምስ ህዝቢ እናተራኸበ ከሎ 5 ግዜ ብሽጉጥ ተሃሪሙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎን እቲ ሓደገኛ ማህረምቲ እኳ ተነበሮ ግን ስቴብል ኮይኑ ብሂወት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ነቲ ዝሃረሞ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ሓደ ሰብኣይ በይኑ ዝሓሰበ ነቲ ፖለቲከኛ ዝፀልኦ እዩ ስለዚ ካብኡ ሎን ወልፍ በይኑ ዝገበሮ እዩ ዝብል ዘረባ ነቲ ሚድያ ዓብሊኽዎ ነይሩ እቲ ዘገርም መፅናዕቲ ምስ ተገበረ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ በይኑ ከም ዘይኮነ ተፈሊጡ ኣሎ ስምዑ ሕጂ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ድማ This is becoming ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ዝኾን ዘሎ assassination attempt on the Slovak prime minister by pushing the lone wolf story. That's the claim being made by Russian intelligence. It is notable that the US and its European allies are persistently trying to impose a version of a lone perpetrator, dissatisfied with the decline in the level of democracy in Slovakia. So እቲ ኣሜሪካ ከምኡውን ኤውሮፓውያን ኣላይስ ከምኡ ድማ እቲ ኔቶ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ እንታይ ዝብል ቨርሽን ልክዕ ከምቲ ናይ ራሽያ ግብረ ሽበራ ምስተኻየደ ብምሉእ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ተቐላጢፉ እንታይ ኢሉ ኣይሲስ ገይርዎ ኣይሲስ ገለ እቶም ኣይሲስ ብቁፅጥር ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ንሕና ጌርናዮ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘውፅኡ እሞ ብምሉእ እቲ ሚድያ ኣይሲስ እዮም ገይሮሞ ብምባል ነቲ ጉዳይ ናብኡ ከልግበ ዝፈተነ ነቲ ናራቲቭ ሼፕ ንምግባር ማለት እዩ ተመሳሳሊ ድማ ሕጂ እቲ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እቲ ሚድያ እንታይ ክብል ጀሚሩ بدحر مقارجة كلهم زهبا ما قال كم زلوا وصلت لكم الناراتيف سد زقبر سو تايم زول زلوا بينو زي بحادث بينو حسيبو زقبرو مخانو زخونه كالاي موتيف كم زي نبرون بوليتيكاوس اللي كم زي نبرون بمبالي انتظاري بمنيرم تحطوا كنا نجي نسمع According to information available to the Russian Foreign Intelligence Service, American government agencies are already seeking to join the investigation in order to steer it in the right direction. Their goal
ኣብዚ ስምዑ ኣብቲ መጽናዕቲ ኢንቨስቲጌሽን ዝግበር ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ኢንተሊጀንስ ስለያዊ ሓበሬታ ክሳተፉ ምዃኖም እቲ ዕላማ ድማ ትክክለኛ ማኣዘን ንምትሓዙ ትክክለኛ ማኣዘን ንምትሓዙ ማለት ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ማኣዘን ንክወስድዎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ራሽያን ፎሬን ኢንተሊጀንስ ሰርቪስ ናይ ራሻ ናይ ወፃኢ ስለያዊ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ CIA ካልኦትን ናብቲ መጽናዕቲ ነቲ ገበነኛ ንምልላይ ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ክቡ ከም ዝኾኑ ሓገዝ ግን ከመይ ዓይነት ምዃኑ right direction. Their goal is to exclude promotion of the topic of political terrorism in Europe, and moreover, a potential external trace to the terrorist attack. ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ከምዘየሎ ንክትፈልጥ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ግብረ ሽበራ ካብ ደገ ዝመፀ ንስኻታይ ጠውዮም ጠዋውዮም ናብ ራሻ ናብ ቻይና ከፀግዕዎ ስለ ዝደልዩ a potential external trace ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ እንተሎ እቲ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ተኮይኑ መን ኣብ ኤውሮጳ ገይርዎ ዝብል ሕቶ ተኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ዝቀረበ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ኣብኡ ክትርከብ ስለ ትኽእል እቲ ጉዳይ ከመይ ጌርካ ጠዋዊኻ ናብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተፀግዖ ምክንያቱ ሳቶም ከም ፀላእቲ ጌርካ ንክትሰርሕ ፖለቲካውን ፅቡቅ ስለ trace to the terrorist attack. This assassination attempt shows what the West will resort to when they fail to maintain their hegemony through civilized methods. They're calling it a political terror attack against an opponent. Now we know that Robert Fico is one of the most pro-Russian politicians in Europe. His so እንታይ ትብል ዘላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ሓይሊ ናቱ ብዘረባን ብሚድያን ዝፈተነ ዝነበረ ኩሉ ናብ በርዓነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ምንታይ ኣትሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ምቕንፃል ይኣቱ ከም ዘሎ እያ ትገልፅ ዘላ። ትክክል ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ብመሰረቱ ፕሮ ራሻ ምስ ራሻ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ እናበለይ ተመሪፁ ምስ ተመረፀ ኣይኮነን ከምቀይሩ ከምኡ እናበለ ከሎ እዮም መሪፆማ ንፑቲን ንዩክሬን 5 ሳንቲም ክንህብ ኣይኮናን ስለዚ በለዮ መሪፆም ናብ ፕራይም ሚኒስተር ኣምፅኦም ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ከም ዘሎ እሞ ንላዕሊ ከምፅዎ ከለዉ ድማ በቲ ፕላትፎርም ንሱ ስለ ዝመፀ እዚ ዓብ ስጋት እዩ ነቲ ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ናይ ዩክሬን ከም ዘይኮነን ናይ ምዕራባውን ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎን ከም ዝኾነ እንድሕር ከምዚ ኢሉ ኣብ ፖለቲካዊ ፅላት ካብ ታሕቲ ዝመፅእ ኣሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝመፀ ክቆፅይዎ ክኽእሉ ኣሎ ምንታን ሰባት ነዚ ነገር እዚ ክፈርህዎ እቶም መራሕቲ ንቅድሚት ክመፁ ዝኽእሉ ድማ ስምባደ ክፍጠረሎም እንተኮይኑ እዚ ነቲ ፈተነ ንኣብነት ብርግፅ ክቐትልዎ ኢሎም ዝፈተኑ ይመስለንን ምክንያቱ ኣብ ጥቑ እዩ ነይሩ ክቐትሎ ይኽእል ነይሩ መሰናበዲ ድዮም ተሓሲቡ ኣይደሎ that Robert Fico is one of the most pro-Russian politicians in Europe. His re-election in 2023 was largely based on a platform of promises to end military support to Ukraine and also to veto Ukraine's NATO ambitions. So, and then all of a sudden when this assassination attempt happened, everyone jumped the gun, excuse me for the pun there, jumped the gun to say that basically this was definitely a lone wolf situation. Well, we're hearing this lone wolf narrative from Western sources. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ሰብ እዚ ኦልሬዲ ገለ ካብቶም ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ዝግበር ዘሎ ምርጫታት ኣብ 2023 ነቲ ናይ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ክትኣቱ የብላን ዝኾነ ብረት ድማ ንሓግዝ የብላን እዚ ውግእ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ኣለዎ ዩክሬን ድማ ከምቲ ራሻ ትብሎ ኒውክሊር ስቴት ክትከውን ኣለዋ ዝብል መርሕነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ሶ ብከምዚ መፅኡ ኣብ ፖለቲካ ምስ መፀ እውን ነቲ ቃላቱ ይዕበረ ትክክለኛ ስጉምቲ 5 ሳንቲም ናብ ዩክሬን ኣይንሰድድና ብምባል ዝቐፀለ መራሒ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዳ እዩ ክኸውን ሕጂ እቲ ኩነታት ንዝብል እስከ ንሽተይ ብዛዕባ እቲ ዝቐተሎ እንታይ መፅናዕቲ ኣሎ እንታይ ዝተገበረ ሓበሬታ ኣሎ ንዝብል ኣብዚያ ስምዑ ሕጂ But the Slovak leadership has completely rejected that. What is their stance in this situation? Yeah, now they're rejecting it, but originally when this happened, they were saying, oh, no, this is a lone wolf situation. Yes, it's politically motivated, but he was acting alone. And they made that conclusion without even having the information, because now we know the attack happened on Wednesday, and they only managed to search the perpetrator's home on Sunday, so 2 days after the So, መጀመርያ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይቲ ሓበሬታ ሕማቕ ከም ዘሎ ይኸትሪ መጀመርያ እቲ ኤስታብሊሽመንት ወይ ከዓ እቲ ሚድያ ወይ እውን እቲ መፅናዕቲ ዘካይድ ዝነበረ ሓበሬታ ናይ ስሎቫክያ ነቲ ኣጋጣሚ ምስ ኣጋጠመ ነቲ ሚድያ ዘውፅኦ ፕሮፓጋንዳ ንሱ ድማ እንታይ እዩ በይኑ እቲ ሰብ ዝቐተሎ ተታሒዙ እንድዩ በይኑ ዝገበሮ እዩ ንዝብል ተቐቢሎም ዘድሊ መፅናዕቲ ኣይገበርዎን ነቲ ገዛ ናይቲ ዝቐተለ ወይ ክቐትል ዝፈተነ ዝተታሕዘ መጀመርያ ሓደ ገበነኛ እንትሕዝካዮ ከምዚ ዓይነት ዓብ ገበን ዝገበረ እንታይ ክትገብር ኣይ ዶንት ኖ ናይ ፖሊስ ወይ ናይ ኢንቨስቲጌሽን መፅናዕቲ ይወሰድኩም ግን ቀዳማይ እንታይ ክትገብር ኣብ ጅቡ ዘሎ ኣብ ቦርሱ ዘሎ ምስኡ ዘሎ ኢኻ ትፍትሽ ድሕሪ እንታይ ትገብር ገዙ ኢኻ ትኸይድ እንታይ ኣለዎ ኣብ ገዙ እንታይ ገዲፍ ኣሎ ካበይ ተበጊሱ እንታይ ነይርዎ ልዕሊ ኩሉ ኸ ሶሻል ሚድያ ናቱ ቼክ ትገብር ክልተ መዓልቲ ወላ ሓንቲ ይገብሩን ይብለኩም ሓሙስ ኣጋጢሙ ክሳብ ሰንበት ገዙ ይከዱ Can you believe this? It's a normal መፅናዕቲ እዚ
أمين زياتهم سي زبناتنا جبنات مصراي تمكروا زلهم نتجبنا نحيزو مخلوسي نزخونا خي نجار كاتقلاتي كجزو خيت كزخونا خي كي إلا نوع عاطف تجي باك كلتا مع التوسيد لهم كيدوم نخفت شو. This is unbelievable. Only managed to search the perpetrator's home on Sunday, so 2 days after the attack. And why? Apparently, this was due to delays in processing the arrest, the search warrant issued by the judge. The prime minister is shot, and you take 2 days to process. انتي قد سلامتاي كلتا معلتي وسيد لهم نابت جزو خيدوم خدو عبتي بيت فرد خيدوم تجاشسي نتجزانايتي زقتلسي نخفتشوسي نتي وارنت نخفتشوا فقاد نخبم تي بيت فردسي كلتا معلت وسيد لهم برايم مينستر نايت هاجر بتي تحاري مخنسو اتبيت فرد نوع بروسس نخجبرك كلتا معلت وسيد اللي بلنالو this is way بدحر مقارجة خلالو انت دي اللي دمت هاجر بروسس ناتا دي سرع بروسس يزالوها معناته باكل نقتله حريم خلاه بكم نسبي قطر مع الحريم حجام خلاه نجزو خيت كان قد فتشتي بيت فرد فقط I don't understand. This search warrant for the perpetrator, something sounds off here. And meanwhile, by the time they got to his house, guess what happened? Somehow, his online history on his computer was erased. He wasn't at home. His wife says she didn't do it. So who did it? Let's hear some more. نفتجزو مسبزح خي. This is very strange. نفتجزو مسبزح خنتايا قاتي مزبلو زلو. مجمريا تي نبرت ناتو السوشيال ميديا نبرت ناتو السوشيال ميديا كل ناتو تدليت كوين. تدمسيسو نسبيت تحت توخي أنا يجبركون أي فلت إنه يلعب لازم كلنا السوشيال ميديا هيستوري مسمني الرقم نيرو أنت شات جبرنير كله دليت كوينو ما نكمل جبر هذا ما أي فلتني. This is a very strange situation. Sounds off here. And meanwhile, by the time they got to his house, guess what happened? Somehow, his online history on his computer was erased. He wasn't at home. His wife. Social media ترايب لك كمان كله online history. زخونه يكون interaction بيناتو online زنبرة كله deleted كوين. Says she didn't do it. So who did it? Let's hear some more. Maybe 2 hours after the crime, someone deleted the perpetrator's entire history of communication on Facebook. تحري جلس ساعات نايتي accident حد أكل كله السوشيال كله تي ناتو أونلاين هيستر ناتو زخونه معناته بكوميونيكيشن تاني رومز كالوت بإنترنت يو كوميونيكيت قبل صار كله تي لاين أوف كوميونيكيشن زنبرة دليتد كوينو حدا سبب ما جيرو إذا خا ترى سبب قبل خمسة كل معناته زخونه سلياوي سم حبريتا كي جرفة نقول دليت قبل زخل أعمل زلوا تراي لذي إزي already red flag يو مال كالوت إيد كم زلوا. It wasn't deleted by him. Even his wife didn't do it. There's been some assistance here in covering the suspect's tracks. It means that the third party acted for the benefit of. ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ብትብል ዘሎ ሳልሳይ ኣካል ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ዝተገበረ ገበን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ንምድምሳስ ነቲ ኩነታት ንምፅራይ ሳልሳይ ኣካል ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ወይ ስለያዊ ዓቕሚ ዘለዎ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። The suspect. Plus, there are other clues that say that the facts of Wednesday's attack have been discussed in a wider circle. All of this is shocking. Now, when they were asked, the defense minister and the deputy prime minister, how this was allowed to happen, why did it take 2 days? They say they can't comment on the situation. They keep pointing the finger at someone else saying, oh, you need to ask the police or you need to ask the judge what happened. ከምኡ ድማ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዲዚ ግዜ ወሲዱ ንዝብል ሕቶ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ሃገር ዝኾነ ኢድ ዘለዎ ስለ ዘሎ ንክስቶ ንፖሊስ ሽተቱ ነዚ ግበሩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሲስተም ተራ ዝተፃወተ ሰብ ከም ዘሎ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ትፈልጥን ዝሓላለኽ ሰብ ከም ዘሎ ነቲ መፅናዕቲ ነቲ ገበነኛ ንኸይትሓዝ ወይ እውን ሓቂ ንኸይወፅእ ዝዓብጥ ኣካል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ውሽጢ ኢድ ከም ዘሎ እውን ዝሕብር ሓበሬታ እዩ። So it's very strange, and also to add to that, the general prosecutor has said that he doesn't basically they will be looking at requalifying this as a terrorist act once they gather all the information, which is what they should have done. Gather all the information first and then say whether it was or was not a lone wolf situation. This is what's really bizarre in this situation. Well, the Bulgarian president's come out with a statement saying that the media is to blame for what happened in Slovakia. Can you take us through the sort of argument that's emerged along these lines? Yeah, absolutely. A lot of Fico's allies, mainly in particular, were focusing on what was happening in the media in the country and in general in Europe, this hate rhetoric. But the Bulgarian president spelled it out quite clearly. He said it's unacceptable to continue pushing this narrative that the only solution to the conflict in Ukraine is to continue the war until Russia is defeated. He says, first of all, that's not going to happen. And second of all, it's impossible. And second of all, بحفش أتكونات نا يوكرين أبينا درجة بتحكي كم زلوا مفلات يدلي كم مثلا العلي كبيت كم زخونة تكوينات أوروبا أمريكا لما يسعروا كم زلوا بحيلن الراشاك سعروا كم زي كولا بزلوا جل مراحتي أتم سبعة نعوب بس ما بنبل سلام نسوي نزبل دما كم يجيرهم شداوني قبروهم كم زلوا ينادر زلنا حنت نجر كابزيا كنا مهاران خلدما زيادة رايا كالي
I think تخالي كله you can whatever process كتقطف تخليقها أبزياس كحنت فيديو كم وترو نزل كونتات سي مبريك كوننا تخلص كنسمع ዝሓለፈ 80 ዓመታት ዝነበረ ተጻውኦታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገሊጽካ ኢኻ ብመንጽር እዚ ሓድሽ ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት ስትራቴጂ ዝብልዎ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ቀጻሊ ተጻብኦን ናይ ኣሜሪካ ክልወጥ ትጽቢት ይግበረሉ ዶ ብኹን ንዛረብ ኮይና እዚ ወላ እንድሕሪ ተመሊስካ እንተሪኢኻዮ ንንየተሉ ይኮነን ዋላ ነብለሉ ይኮነን ግን ዝቕየር ፖሊሲ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣይትበል እቲ ዝገርም እዚ ኩሉ ዓበይቲ ተባሂሎም ዝኩሉ ሓይሊ ዝኩሉ እናሃለዉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ህፃናት ፀወታ ፋይዳ ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ ሳቶም ይኹን ካልኦት ዘይከስብሉስ እንታይ ገደሾም እንታይ ቆፀሉ ማለት እዩ ኣብዚ ቅድሚ ባይደን ትራምፕ ከሎ ኣንታ كورم غيروا يوم القعدة حسب نجار أولاً جن إنجليز كنجبر من أنت سلمتاي أي تمهركم من دهم بسمانة عمد دين ولهم لأن شايفنا من فلتن هذا ميموراندوم سديدنا مالتي سلمتاي سمانة عمتات أقوين كتسأل تصعبون يجي الكهت ما هني يقولوا تخيل موجود بهذا يقولون تنتاني يكونن بمتاتون يكونن factually ካብ 1940 ሓደን ክሳብ ዝሕጂ ዘለና ዮ ግዜ ቀጻሊ ጉጉይ ፖሊሲታት እሞ ኩሉ እቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ከዓ እናተበርዓነ ዝኸይድ ስለምንታይ ክመሃሩ ይክእሉን መዘኻኸር ዝኾነ የድልዮም ክኸውን ተባሂሉ ተቢልሎም ኣነ ዝክሮ ምስ ኩሉ ዝበልካዮ ከይሰማምዓሉ ክእል ግን ንመፃኢ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ መሊሱ ማለት ሩሙ ሁሉም ቀይሩ ሁሉም ልካደ ተገብሮ ደይኮነስ ዋ ኣታይ ፍለጥን እዩ ተጋገይ ለኹም ምባልከ እንታይ ነውሩ ሎ ነንቲ ከተመዝግብ ኣብ ታዋትሎ ደይኮነስ ኣይፍለጥን እዩ ምክንያቱ ኣይቀየርን ኢልካ ንዝረኣኻዮ ካይዳ እውን ኣይፋልካን ምባልስ እንታይ ነውሩ ሎ ሕጊ ዝኸውን ምን ፈልጥ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ ድሕሪኡ ቀፂሉ ኣይቀፀለን ሓደ ምልክታት እውን ኣሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብ ምውሳን ደረጃ ግን ቶም ዝውስኑ ናታቶም ሕልሚ ናታቶም ፋንታዝያ ዘለዎም ስለዝኾነ ካብኣቶም ክፅበዮ ትኽእል ነገር የለን ንዓና ብቐጥታ ስለጥምተና ወይ ስለዝምልከተና ንሕና ጉዳይ ጥራይ ዝምልከተና እሞ ኣይግድሸና ንንፃርና ጥራይ ስለዝፃውኡ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ንዓና ምናልባት ናይ መወዳእታ መስርዕ ኢና ንሕና ንመፅእ እቶም ቅድም ተፃባእትና ኢሎም ቀይድዎም ወይ ድርትዎም ደልዩ ዓበይቲ እዮም ንሕና ኣብቲ ሊስታን ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኢና ንመፅእ ሕጂ ሓፈሻዊ ናይ ማዕዝኖም ለውጢ ክመፅእ ክእል እንድሕልካ ዘይሕሰብ ነገር በየናይ መንገዲ ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ ክእሉ ይረአየካ እዚ ማለት ግን ነቲ ጉዳይ ሰላም ርግኣት ክመፅእ ረሃባዊ ክመፅእ ምእንቲ ኢንስፓይት ኦፍ በንጫር ናታቶም ተቃሊስካ ክትረኻ ትረኽቦ ትኽእል እዚአን ከተረጋግፀን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝኾነ ብትምኒት ኣይተረጋግፆ ዋላ ፀሚትካ ምስኣቶም ተዛሪብካ እውን ክትእርሞ ትኽእል ባህ ነገር የለን ኣባናት ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢና ዘይፈተኑ ይኮኑን ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም ምዚኣቶም ግን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ሓሸውየ ምእታው ኢድካ ምእታው ተፃብኦ ምፍጣር ነዊሕ ተመክሮ ዝገበረሉ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ብልዕሊ መራሕቲ ዝኸድዎ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሒ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣይሆፕ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ተማሂርና ንከውን ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግረፉ ናብ ካልኦት ድማ ኣሰጋግርዋ ንካልእ ክትሕግዝ ስለትኽእል ናበልኩ ናይ ሎም ማሕበረሰብ እዚ ክንውዲና ምዝያ ኣለበዋ ክገጥፈ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ቁፅሪ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ነቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ከይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትክወዘኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም